janjikan dapi-dapi motor ya to. Bela ko ang tarong dito motor ya depan. Di bawah di mana di lempangan. Bener ya toh. Tak aku perhatikan nih. Jangan matikan live nih ke. Maaf rondo-rondo mo 5 kuntoy mata aka. Iyo hando tak aku pakai tong sis na teran na. Matang ka nga mo 5 ko yung mamaya. Mur al dia peraso. Ade. Tadi rangi sa aso doon eh. Jacket paning si ade ka tualdi. Jacket paning si. Daw man dapi-dapi to motor ya to pagki makam pasola kadin nanya mo kadin na mo depan ne pengatur jalan mo dah tadi mo kami dito kilendo di kuah bendo na lindo di kuah malen adik ka amati alan epigel sang amain na pamay karna na kuah iyo di ka nakuha ka di kayo pong sa sihat sa dilay mo timpus na maaari na isang ka naman niya kimatian no kaya kito maanila kasi na maglima kasiyan pila siya ako ada mo ti ambulans no kamay niya yakay ti driver rin de belum berpengalaman 2 jadi maalum daw masayo OPM ko pala muro tolong saya to ngana padirang ni kiko latas mo kami masyang to latas to ng oras iyo nakadugay pungote siyambay natas umamasyangan na tiraabak kang kamyo
sama di gua sehat-sehat siya morgan ko yun na. Oh. Lan nolong bargaya na ite damay basale. Tanay do panay ko tanay ite yo di wala nolong pelang-pelang ko tarong malo ka pa yun ko ambulance na marekolyo kami kamo. Napakitanya kan ni tanya kayo umpite datang kitandan na siapa meninggal di buhos. Mama ate siya di lempangan umbay ato mama ate siya. Do pagiro kiriya ko potona. Ya kan lo pasa sama Sanggara atau si Rendong penjual pop ice. Iya to Sanggara maning. Iya. Sanggara. Mate siya. Iyo, lendo ko miyala ko serius Koldi. Siapa aku di depan mo ko inye. Dilita mo kanne. Taso mo ko ke. Sara-sara imat idol kilanal ki pul ibat idaldi. Di ko dalam baca motor mo. Mata kalit mang ko. Astaga, nambalay ko natang pisa ma motor. Num pator-tor bang ami kike. Tahun limang ko, turut berduka cita, terima kasih. Mandu te limang ku taruh, taam na bisa digerakan te limang ku yung may mata aki ya pulin tu ite happy astaga Tuhan. Iyo lembay late adia mo ya dolo te dorong abang ami membayan aku na somba motor na tangkis sa mba motor mbaan bay den no raya birisan to na malin na lananin ato na ribut sekali kami berdua. Isip membayan aku akin da apa teyo mata akal mo limang ko. Daerah na kupasan ko dodo ko mata akal mo kang muya maantam bonceng ki. Masorro mo pusing ibang anak ako to. Mbarayol di, hindi mo kanipan Laksan ni ke. Mati kita ru cereweng astaga Tuhan tolong kapak-kapak ko sidi. Berko Aldi. Maraya nang taruh PHP ko. Mana? Bumasa kita. Oh iya. Ya mana ya sola dua mereka. Ompit di mana aduh. Kebetul lagi di rumah ompit kebetulan ada juga keluarga di sana mau diacarakan hari ini. Tiba-tiba dadakan sini, host dadakan. Kos gratis kodong saudaraku maates ya. Iyo kasihan. Daat adian ni lame nontong kan. Matangkang ato ang kami na. Tire mara. Lendo matira kami ke kande. Iyo Tuhan tolong. Bela-bela rita si kandapi-dapi ambulans ke tiren. Ete mga mayaliman na tanganat lelan nolong mana ite? Pasar. Oh iya oke. Padahal lain dulu benar na satu mana taruh dalam lempangan. Oh iya oke. Oke. Kalau benar daerah. Betul satu loh. Kos baru paling ribut iya maklum saja. Kos lama masih tidur. Padoy palempeng na sapir iyo ku padoduka. Terus itu jadi palempeng matetu jadi apa misalnya mindan na mate kasihan te mate mama ate siya toyo lempangan anak na do abutu da pasa cocok liu kami jadi operator mereka Korea. Spill siapa meninggal mau dibawa ke mana mama ate mau dibawa ke lempangan tuh anak kira
Iya, tolong jangan dimatikan Bun. Aduh, bagaimana caranya ini? Domu, pabuut tulin domu namanya juga. Aduh, maklumi mga misa ba matangkang 5 kuntoy. Nalaku patiam mo te pa. Tira tuliman na ano bang may buo nalindo tao may alan ning barkay anak ko ha. Oh, meninggal di mana kasi di rumah sakit laki padada. Padahal latas mo hari ini na. Iyo. Mambela barkay sa ute ano. Ako may ambulance pela rin. Sa tonon yun, ito na lang. Ano na po, may santo, basi-basi. Yung ano naman lagi. Tantay. Gato. Oo. Pirang abong yung makaiyan na Natangay latas mo mati Allah. di parampulan tantag uli. Iyo. Bagus itu pun biar kita senang aduh, muyem bahasan ako mente tangku kita dukan non limanta aduh kasihan. Nasingkay miki ano daw kita sa kada akit pa alive ta. Naparin 5 me. Oo. Coba dekat-dekat di ambulans sini. Si tamu mo pada mongka. Mas ano sa ngay mongka ate driver eh. Dapat padian nila aduh tergantung nanti kalau baterainya sudah habis mau di apa. Istrinya ka ompit ini operat bukan tetangganya, adeknya, adek sepupunya. Teman satu tempat tidur. Kira nangka mo yan na bonceng aduh kaki mata aduh apa yang terjadi. Bisa soban ko kan adem pujem ko na mata agak di tembang Naraman ko yan sa episode ang ganito. Daw pila-pila inarangi daw. Pembalap toning si iyo hadu taru sumaar ko taru iya. Oke sepupu yo mantap sepupu. Mana ompit tante masih di rumah. Terpaksa saya curi HP-nya. Siapa meninggal? Mama Tesia di Lempangan. Pasuk hos baru kah ini ya, deka esternin si ada hos baru kah Oh, Tuhan tolong nali. Ini driver andalan. Ano tayo masih pos medallion. Turut berduka cita Mama Tesia, terima kasih. Jimmy. Kapan meninggal kasihan? Tadi pagi. Si TEGI ya. Mbak nakuha ki magali-gali ang bonceng kina resiko miya bawa kendaraan. Are pa, budang parentana. Magalit ako pa dekat-dekat ambulans. Kita rumah aja di depan lah. Ambulans malu-ulu. Ternyata sudah di belakang ambulans nih. Pakai helm. Tengah dikilala mga helm sa buru-buru. Astaga, masa iko lamaap. Masa iya lamaapis ikin na din sambil ampun. Iko daw pabukutulin do. Tolong na. Kalau liun lindo mi tanta. Biar saja. Bela-bela ko si Dua kempes motor. Iyo. Kaya kasihan sakit ka dia. Iyo, sakit. Tidak beni honor na ke mereka bang itu sapir. Iyo, tanta. Sudah lama ka di rumah sakit baru-baru.
may 3 hari eh. Iya, mungkin 3 hari di Palandra Kalimpangan. Iya, di sa samping Mama Anggi. Pela-pela daw handap itu motor maperek-perek aduh. Cewek nompit ini operator bukan adik sepupunya. Kamu kita ada senang gitu, kau juga di sini. Inggan nate, anu Matesia di Lempangan, Matesia Ipang di Borong, Matesia. Sino na baliw di pasar baru. Pembantunya, oh iya betul pembantunya taruh PHP liu ko yung tual di mas akibalap lo may lanala bali kampay mikita le. Sopirnya masih bujang katan, iya masih bujang. Cari jodoh sopirku. Membela maro saw. Pilpos barunya dulu, aduh jangan karena baru pagi-pagi ini masih baru bangun ini. Nanti kalau sudah lipstick baru boleh di spill. Mata kena mata aku aliu kutulin mata aku kutil limangku. Lagi pasti belas susio pati sa aduh. Apa desiar ke gambar alam te apa kayak oh kasihan sakit gala tadi ya belum tahu apa Daw mari. Tanya Maria palang gambar alam te taepan na ma-skincare oy yo tong aliw to. Tinada ko yun inan og odwala na ba. Yan misotik ato no ngaldo may po nito. Longan ina ko mulay do may longan zero pa yan nila mi mo pika po chinchin ako. O kadeliw. Mindara di sama Mama Atesia. Ya to sino na liu yo pasabarot. Liu. Sino ano maarling. Masakya pa rin katumate. Sa tayo pang kutanda yo masakya pa sa tiba-tiba bang niya Indo Atesia. Ngunit mo tara. Atesia. Yung pamatesia ng tandiyon. O tayo natanday, oo. Gawani talak nila. Ngunit ang motor. Apan na kaayong? Doring magasang Lai butu iya, lai butu ya mo. Iya, murah pa na kinon ka. Ya itu karena pelang-pelang ki kapang. Narang ko. Iya tak ada ya biasa terjadi itu. Lah di bawah mana di anu di Mama Anggi di sini di sampingnya Mama Anggi. Di daerah mana itu di Sangala. Bakit ako din ah? Daw na buda bang geraan muli sa ako patopok kamera do. Pero majalan sa mga nating nang bersama Bapa di surga termasa. Susi motor ku waktu bonceng ini si keliatu. Oh, non yun itu pada itu na bonceng kaldi. Spill dulu mukanya. Ini mukanya oh. Yan ang game
sampai si motor na nalagar-gara po. Bayangkan to mi sa karong nga magasan na. Tambah sa Aldi ka. Iyo, berarti 200 lebih le. Paano ka ala taro sa Elio po ito? Na Aldi cuma 35 kilo. 35 kilo ba? Yan naman na yun to. 35 kilo ba? Lete naman na daadwa. Tayo pising-asingaan na to. Daw kan dapi-dapi ito motor yan to. Atesya. Oh, toba-toba na ako ito yung motor yun. Cocok ko jadi bos nita. Oh. Ah, ini belok jalan ke Lempangan ini. Minda di sana. Oh, ngante mamate. Butuh, di sana lagi butuh. Anu, sinuna Mama Arli, Indo Arli, Pak Neri. Lalang na di akyalo. Iya, yam te lalang na kyalo. Ada apa ya lupa? Rusia memang tahu. Sakit apa kasihan? Iya. Masih jauh katanya, sudah dekat. Tinggal 5 menit ke sana. Pela ko. Sa lator-tor ba di sa tunit uto nun na. Siguro may waman maaway mata ko rin sumanga mo. Tirat-tagar lang rin kapag kita magkita. Tarumit ang Pikan dapi-dapi o piambulan sana matangkang alukam tetat. Sebentar lagi mati siya sampai di rumah kasi gas-gas dulu itu motor itu tangkis sama gas-gas mau bawa ke HPWA mu ini untuk dikau kasihan motor lo borong daw kisat tuh. Taruh dulu. Ay. Pokoknya Alis cukup uangan mo. Palay patiron ko. Isip, demo raka to may kayun na to. Oje kami turut belum. Pakai gas mi sekarang ala. Ada mi katanya gas tidak perlu itu mi kayu.
Ya, kandapi murah. Oh, tor mungkin itu es alika tor payat edo bano na maates ya, rumah maates ya. Tor mungkin itu ang. Salah tor payat satu. Iya, stop ka dulu. Parkir menerang. Ha taruh sengkiannya ti anu driver. Alas 10 ko ulit udah mulai. At terus ke sana kita motor ta. Iya bu, iya. Berapa bintang bu? Terus. Halo. Terus kita kayak terus. Kalau ya anu salah terus lagi. Anak ke kampung ku teh nambay ko lang ko. Terus lagi terus di sana terus. Hindi tolo guys. Oh iya. Terus. Itu di situ eh. Ampit. Ini. Sudah ada hostnya. Apa itu sudah ada? Karena kami kalau. Aduh. Nah ini kita serahkan ke hostnya ini. Aduh. Tidak mampu saya. Nah, pada mami teh yang bisa sambung. Ada itu. Ya.